أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام عليكم من قيادة المقاومة. أحمل إليكم اليوم من غزة الجريحة، من غزة النازفة، من غزة المتألمة، من قيادة المقاومة، من الأخ القائد والد الشهداء وجد الشهداء وقائد الشهداء ومنهم الشهداء الأخ الدكتور إسماعيل هنية، إلى إخواننا وإلى أخواتنا في هذه المدينة الصابرة، في هذه المدينة المحتسبة. أحمل إليكم تحايا قيادة المقاومة هناك في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف وكل القيادة، إلى أهلنا هنا في هذه المدينة الصامدة الصابرة، نقول لكم معكم وبكم بإذن الله سبحانه وتعالى نحو النصر ونحو التحرير. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam liderimiz ve önderimiz olan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'adır. Evet kardeşlerim, size İslam'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve size kardeşlerim ve Gazze'de şu anda muhasara altında olan kardeşlerimden size selam getiriyorum. Size Gazze'den selam getiriyorum. Size direnişin öncülerinden selam getiriyorum. Ve size öğretmen olan, şu an cihadın öğretmeni olan mukavemeden, yani direnişten size selam getiriyorum. Şehitlerin babası olan ve şu anda Gazze'deki şehitlerin lideri olan kardeşim İsmail Heniye'den size selam getiriyorum. Ve şu anda size Muhammed Dayf'ten ve size Yahya Sinvar'dan selam getiriyorum. Takbir! 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 أيها الإخوة، أيتها الأخوات، وسط هذه الآلاف أشعر بأنني هناك في غزة الحبيبة، في غزة الصامدة، هناك بين أهلي وبين أبناء شعبي، هنا في هذه المظاهرة وفي هذه المسيرة التي يقودها حزب الهدى. هي رسالة واضحة إلى شعبنا الفلسطيني، إلى مقاومتنا الفلسطينية، أن هناك سند بعد الله سبحانه وتعالى. أنتم يا أبناء هذه المدينة العظيمة، يا أبناء هذه المدينة الصامدة. Ve size şu suskun Gazze'den selamlarımı getirdikten sonra kardeşlerim, size şunu söylemek istiyorum. Biz beraber bu yolda mücadele ettiğimiz sürece, bu mitinglerde sizin bu topluluğunuz, bu gücünüzü gördüğümüz sürece unutmayın ki Gazze'deki kardeşlerimiz her zaman ve her zaman mesrur olacaklar, mutlu olacaklardır. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، رغم الألم، رغم المعاناة، نقول لكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Evet, her ne kadar bu kadar ölüm ve umutsuzluğun içerisinde olsak da unutmayalım ki Rabbimiz bize şunu vaat ediyor ve bize şunu söylüyor: siz üzülmeyin, gevşemeyin ve sizler galip ve üstün olanlarsınız şayet iman edenlerdenseniz. Ve Rabbimiz şunu bize söylüyor: kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu, yani Hazreti Peygamber'i
bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. أيها الإخوة Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! أيها الإخوة أيتها الأخوات غزة تئن غزة تذبح من الوريد إلى الوريد إذا حدثوك عن القلب الذي يتألم فغزة إذا حدثوك عن الجرح الذي يتكلم فغزة إذا حدثوك عن قهر الرجال فغزة. Unutmayalım ki şu an Gazze yara ve bere içindedir. Şayet sizlerden suskunluğun altında ezilmiş insanlardan sorsalar unutmayın ki bu Gazze'dir. Şayet size yaralanmış, şehitler verilmiş bir topraktan bahsetseler unutmayın ki burası Gazze'dir. إذا حدثوك عن شهيد يعانق شهيد فغزة إذا حدثوك عن جريح يداوي جريح فغزة إذا حدثوك عن يتيم يكثف دموع يتيم فغزة إذا حدثوك عن اليتامى عن الدماء عن الأشلاء التي اختلطت بدماء الأطفال بطعام الأطفال فغزة. Şayet bir yetimin başka bir yetimin gözyaşını sildiklerini söyleseler unutmayın ki burası Gazze'dir. Şayet bir yetimin başka bir yetimin başını okşadığı yeri sorsalar unutmayın ki burası Gazze'dir. Şayet yemeklerin kan ve revan içinde sunulduğu yeri sorsalar unutmayın ki burası Gazze'dir. Şayet yaralının yaralıyı tedavi ettiği yeri sorsalar unutmayın ki burası Gazze'dir. Tekbir! 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 أيها الإخوة أيتها الأخوات اليوم 198 بهذه المعركة الدموية التي قتلت لحتى هذه اللحظات أكثر من 41,000 شهيد ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى شهداء. هناك حوالي 80,000 مصاب وجريح منهم 10,000 إصابة خطرة. هناك أكثر من 100,000 بيت دمر تدميرا كليا. هناك أكثر من 300,000 بيت في قطاع غزة دمر تدميرا جزئيا ولا يصلح للحياة. رغم ذلك غزة صابرة، غزة صابرة، غزة محتسبة. Aralarında 10.000'i ağır olmak üzere 80.000 tane yaralı var Gazze'de. 30.000'den fazla şehit var Gazze'de. 2.000'den fazla evin tamamen ve kullanılamaz hale gelip yok edildiği bir moloz yığını var Gazze'de. Evet. أرأيتم الأطفال، أرأيتم الشيوخ، أرأيتم النساء يخرجن من تحت الأنقاض من تحت الهدم وهم يرفعون السبابة وإشارة النصر يقولون من أجل الإسلام، من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل الدماء. تهون علينا هذه المصائب، تهون علينا دماؤنا، وتهون علينا بيوتنا، ويهون علينا أولادنا من أجل هذه القضية المقدسة. هذه غزة، وهؤلاء هم رجال غزة، وهؤلاء هن نساء غزة، وهؤلاء هم أطفال غزة. Enkazların altından zafer işareti yaparak çıkan yaşlıları, kadınları ve çocukları görüyor musunuz? İşte bunlar Gazze'nin yaşlıları, Gazze'nin kadınları, Gazze'nin çocuklarıdır. Fakat bununla beraber unutmayalım ki Gazze sabrediyor, Gazze sabrediyor, Gazze sabrediyor. أيها الإخوة أيتها الأخوات رغم هذا الدمار ورغم هذه الآلام وهذه المعاناة إلا أن غزة صابرة، غزة محتسبة، غزة لن ترفع الراية البيضاء. غزة ستقاوم هذا المحتل حتى آخر نفس، حتى آخر قطرة دم. غزة ماضية في هذه الطريق،
غزة تحمل حياض الأمة، غزة تدافع عن أمة الإسلام، أمة 2 مليار. غزة تقول لكم نحن ماضون، لن نهون ولن نستكين بإذن الله. Gazze her ne kadar bu kadar zulmün altında olsa bile unutmayalım ki o beyaz bayrağı kaldırmayacak, Siyonist işgalcilere baş eğmeyecek, direnişinden vazgeçmeyecek, son damla kan kalana kadar Gazze direnişine devam edecektir. Unutmayalım ki Gazze şu anda 2 milyar Müslümanın izzetini ve şerefini koruyor. Gazze tüm Müslümanları şu an temsil ediyor. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هل تعلمون أن يوم 7 أكتوبر طوفان الأقصى كان من أجل الأقصى، كان من أجل حرائر الأقصى، كان من أجل الدفاع عن سنتي وعن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحتفلون به اليوم. سبه هؤلاء الصهاينة وشتمه هؤلاء الصهاينة. ألا تعلمون أن طوفان الأقصى كان من أجل الدفاع عن قرآنكم، عن كتاب ربكم، عن سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. 7 Ekim Gazze tufanından bu yana unutmayalım ki kardeşlerim, Gazze tufanı bugün Mevlid-i Nebisini kutladığımız Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti olan ve ilk kıblemiz olan Kudüs'ü muhafaza etmek içindi. Bu yaptığımız iş küçük bir iş değildir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! فمعركة طوفان الأقصى كانت من أجل الأقصى ومن أجل القدس ومن أجل كتاب الله ومن أجل نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ماضون بإذن الله عز وجل. Unutmayalım ki bu Gazze tufanı, bu direniş Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini korumak içindi. Kudüs'ü korumak içindi. Mescid-i Aksa'yı korumak içindi. Ve biz bu yolda devam edeceğiz. Durmayacağız. نطمنكم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن المقاومة بخير، وأن حماس بخير، وأن كتائب القسام بخير، وأن هؤلاء الشباب، هؤلاء المجاهدون الذين يقتلون أعداء الله، يقتلون الصهاينة من مسافة الصفر، هم بخير والحمد لله رب العالمين. Kardeşlerim, unutmayalım ki ve şunu da size söylemek istiyorum. Şu an direniş çok iyi durumdadır. Kassam mücahitlerimiz çok iyi durumdadır. Sıfır mesafeden düşmanın askerlerini öldüren, Allah'ın düşmanlarını öldüren, Siyonist İsrail askerlerini öldüren askerlerimiz, Kassam mücahitlerimiz şu an çok iyi bir durumdadır. Tekbir! 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 ألا تعلمون أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الشباب الذين اقتحموا يوم 17 أكتوبر مستوطنات الصهاينة كان أكثر من 100 منهم من حفظة كتاب الله عز وجل، من الذين تربوا على موائد القرآن، من الذين تربوا في المساجد، من الذين تربوا على سيرة القائد السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي تنتمون جميعا إليه. Kardeşlerim, 7 Ekim günü şehit olan kardeşlerimizden 100'den fazlası Kur'an'ı ezberleyen kardeşlerimizdi. Bunlar, unutmayalım ki bizim şu an kendisini dedemiz olarak gördüğümüz Selahaddin Eyyubi'yi örnek almışlardı. أيها الإخوة أيتها الأخوات، نطمئن الجميع مرة ثانية. غزة بخير، لكن غزة تحتاج إلى الأمة، ونقول لكم والله ثم والله لو كان هناك دولة تقف إلى جانب كتائب القسام يوم 7 أكتوبر
لو صلينا المغرب أو العشاء أو الفجر هناك في ساحات المسجد الأقصى المبارك، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. Kardeşlerim, şunu söylemem gerekiyor. Evet, şu an Gazze iyi durumda, Kassam iyi durumda. Fakat her ne de olursa olsun Gazze yine ümmete ihtiyaç duyuyor. Şayet direnişin başladığı günden bugüne kadar Kassam mücahitleriyle beraber, özellikle ilk gün onunla beraber olan bir devlet olsaydı, Müslüman bir devlet, unutmayalım ki biz akşam namazını ya da yatsı namazını Mescid-i Aksa'da kılardık. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. نذكركم بقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالنفير النفير والجهاد الجهاد بكل ما نملك. ستقفون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ماذا قدمتم للمظلومين؟ ماذا قدمتم للمسحوقين؟ ماذا قدمتم لفلسطين؟ ماذا قدمتم لغزة؟ ماذا قدمتم للمقاومة؟ أعدوا أنفسكم لهذا السؤال أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın buyurduğu gibi kendimizi cihada hazırlamamız gerekiyor. Mallarınızla ve canlarınızla cihad edin buyuruyor. Unutmayın ki biz kendimizi kıyamet günü Allah'ın bu sorusu karşısında ne cevap verebileceğimizi hazırlayalım. Onun için malımızla ve canımızla cihad ediyoruz ve bu konuda sizden yardım bekliyoruz. ومع ذلك نقول لكم: بارك الله في هذه الحناجر، بارك الله في الإخوة والأخوات على هذه الوقفة العظيمة. فقد وصلت رسالتكم إلى أهلكم، إلى إخوانكم، إلى أطفال غزة، إلى نساء غزة، إلى مقاومة غزة، إلى قسام غزة، أن مدينة فان في تركيا خرجت عن فكرة أبيها لتقول نعم للمقاومة، نعم للجهاد، نعم لغزة، نعم للقسام. فبارك الله في هذه الأنفاس العظيمة. بارك الله فيكم إخوة وأخوات. Buraya toplanan kardeşlerim, size teşekkür ediyorum. Zira mesajınız Gazze'ye, Kassam Tugaylarına, Gazze'deki kardeşlerinize ve ehlinize ulaşmıştır. Ve mesajınız şu olmuştur: direnişe evet, direnişe evet, direnişe evet, Gazze'ye evet, Kassam'a evet. ختاما نقول لكم ونسمع هذا الصوت من الإخوة والأخوات، من الرجال والنساء: هل أنتم على استعداد أن تضحوا بأغلى ما تملكون من أجل الأقصى ومن أجل القدس ومن أجل فلسطين ومن أجل غزة ومن أجل أطفال غزة؟ قولوا نعم. Ey kardeşlerim, son olarak sizden şunu işitmek istiyorum. Siz Gazze için varım diyor musunuz? هل أنتم على استعداد أن تضحوا من أجل تحرير الأقصى؟ Gazze için bedel ödemeye hazır mısınız? هل أنتم على استعداد أن تبذلوا دماءكم من أجل أطفال غزة؟ Gazze'nin çocukları için, Gazze'de kanı dökülen çocuklar için bedel ödemeye hazır mısınız malınız ve canınızla? إذن نحن على لقاء قريب بإذن الله سبحانه وتعالى هناك على أرض غزة المحررة، على أرض غزة الحبيبة، على أرض غزة العزيزة بإذن الله عز وجل. O zaman kardeşlerim, sizi bekliyor olacağız. Gazze'de sizi bekliyor olacağız. واللقاء الأعظم بإذن الله هناك في ساحات المسجد الأقصى، فاتحين محررين
عندما يأتي جنود صلاح الدين الأيوبي وهم يحملون السلاح من أجل فلسطين ومن أجل الأقصى ومن أجل القدس وما ذلك على الله ببعيد. Ve kardeşlerim, en büyük buluşmamız unutulmasın ki Mescid-i Aksa'nın avlusunda Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını Gazze'yi fethederek, onu özgürleştirerek, Mescid-i Aksa'yı özgürleştirerek olacaktır. Barakallahu fikum ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merre thaniye تحيات إخوانكم في قيادة حركة المقاومة الإسلامية إلى هذه الآلاف المؤلفة من الإخوة والأخوات. بارك الله فيكم مرة ثانية والسلام عليكم. Tekrardan Allah sizden razı olsun kardeşlerim, bacılarım ve tekrardan size direnişin öncüleri olan İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve Muhammed Dayıf'ın selamlarını iletiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhammed'e, Muhammed'e, rehberime Muhammed'e, 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 rezanime Muhammed'e, 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 rehberime Muhammed'e, 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 rezanime Muhammed'e. Ya Erhamer Rahimin, bu meydanda seni zikreden, Resulünü yad eden şu topluluğu dünya ve ahirette bahtiyar eyle. Ya hayren nasirin, bu çağda akıtılan kanlar hürmetine sana yakarıyoruz. Zaaflarımızı gider, İslam ümmetini yücelt, Gazze'de akıtılan kanları, arş-ı alaya yükselen mazlumların feryadını ve tahammül sınırlarını aşan zulmü durdurmak için bizlere sebepler oluştur ya Rabbim. İslam ümmetini uyandır, İslam ümmetini cihat şuuruyla donat, cihat önderinin izinde zulme ve zalime karşı yekvücut olarak durmayı bizlere nasip eyle. Mazlum Filistinli kardeşlerimize yardım et. Yeryüzündeki bütün mazlumlara yardım et ya Rabbim.